Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sikanu paribata bani panorang sogot niarion pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombah konur nami hubamu Tuhan. Bani hagadupan bagal ni dear layakmu sonai age panghidupimu huban nami ari lopus ari. Dasubani panorang sogoton ipatotap hampur apa pikiran nami jangan isukup kon ham na porluban nami lanai bapa bani nasyoli pukah kanami horja nami sa ganjang nyarion marite hatamu torangi ham tong tong apa pikiran nami ase ibagas sapentaron na humbamu matotap hanami sa ganjang nyarion makorjahon horja nami pitah bayana sangapon ni koran Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Oras bata ganupan bapenang nalongan di bagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot niarion nabu isi sehan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan sigano paribata sadarion Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2020 ay matar surat bani buku sada Musa itu 2 ayat itu na makatahon sunod. Bani panorang iya ma itopa na bata Jahoba jolma kumbani orbuk ni tanoon. Anjaha isok puluhon hosa haguluhan hubagas ruang ni ikung ni. Jadi sonaima martundui na manggulu jolma ay. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus mangigutkon hasaksian ni hata ni nebata bahasa ibagas onom arido ito panebata langit pakon tanoon rosi haganup isini jana ari papituhon marsaran ma nebata kumbani horja panopaon ay diniai jelas tene bahasa AHP na jumpa kita atap adung sejarah atap adung penelitian atap adung pandapot naligan pasal panopaon tapi takas banta bahasa naibatado sitopa langit pakon tanokon jana Ubani panopaon ai salah sadani na itopa na bata bani ari pa onopkon ay ma jolma. Ijon perlu takas bata bahasa umbani tinopa na legan gatni na bata lahomanopa jolma marlegan carani. Jadi aku tinopa na legan ijadihon na batado marhosa ibahen ne batado humani haguluhan ni tapi sanggah manopa jolmait adong tulu halongangan na maningon isa dari hita isido jolma ay hitaon ya haganup jolma darog iatas tanaon pardete hita halongangan na parlube na ibahen ne bata dopak jolmait isobut no kan itopa ne bata Jahoba jolma humbani orbuk ni tanokon. Jadi HP ini lahomanopa jolma ibuat nebatado orbuk. Jadi orbuk aima ibahen nebata atape itopa nebata gabe jolma. Tapi sangga orbuk gabe jolma lape dong nabui ibahen ni halaniaha. Porini pe bentuk ni atau perupani rupani jolma tapi merupahon orbuk ope iya lape dong hagoluhan nah aima ase on mahalongangan na parlubi bui do ibahen nebata orbuk gabe jolma na badua kon halongangan aima na binahen ni nebata i 10 kon nebata hosah haguluhan hubagas ruang ni igung ni orbuk na domma marupa jolma nok kanayay. Artinya ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ya
teliti tumangdo ne bata ibagas law manok pajolma. Dopkosi ididah magatni igungni, ididah mamatani, ididah mahaganuban dom mas sempurna na adong secara perdagingon. Tapi adong sada na kurang. Aima secara partonduyon. Lape boy iya makorja atape lape boy iya manggulmit lape boy iya marpikir lape boy iya makorjakon atap ahape sadoka lape isopulhon ne bata hosa hagoluhan halani ay isopulhon ne batama hosa hagoluhan ubani colma. Jana hosa hagoluhan ay ma na mangubah orbuk nok kanayay gabe tinoppa namangkulo. Jadi langbe songon orbuk, langbe songon tinoppa nalegan atapi songon binatang-binatang nalegan. Tapi gabe tinoppa namangkulo na marbeda pakon tinoppa nalegan halanyaha. Adong bani colmain daging jana adong koma bani colmain tonduini naibata. Jadi marlegan pakon tinoppa nalegan por ini pe marhosa por ini pe manggulu lang dong tonduini naibata bani tinoppa nalegan. Tapi anggo bani jolma agepi ia humbani orbu ya, tapi ibagas hadiryon di homa manggulu tonduini naibata. Jana longangan na patuluhon papinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Dop ko si isopuluhon naibata gabe martonduy manggulu jolmain halongangan na patuluhon langbe orbuk na manggulu jolmain. Langbe tanok na manggulu jolmain. Langbe daging na manggulu jolmain. Langbe tinoppa na marhosa jolmain. Tapi gabe songon rupa ni nebatama rupa ni jolmain. Luar biasa Bapak inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Sangga itoppa nebata jolmain. Sangga itoppa nebata kita. Halani ay marhitehon ni na itoppa nebata jolma. Jana iboto kita sonaha halongangan panopaon ni jolmain. Lambin bagas mahumani. Pangarusyonta bahasa porini PHP ni ibagas parguluhanta sigano pare. Boy ibahen hitaon, boy ihurjaon hitaon, boy lau hita hujon. Haganupan ay maningon dolang bintak kasbata. Namambahen ase boy hita makorjaon haganupan ay ma halani tondu ni naibata namarianan ibagas sita. Nadomma isopulhon hubata. Artinya ay langboy BHP ni hita ibagas parguluhan taon. Sepele ya bani parguluhan taon halaniaha halani porini PHP boy ibain hitaon adong guguhta boy hita homani mamikirhon sura-sura ni hurta rosiman ranggihon horjata haganupan ay mahalani nadoma isopulhon naibata hosa haguluhan hubata. Halani ay ulang parsoya-soya hita guguhta, ulang parsoya-soya hita pamikirionta, ulang parsoya-soya hita parsahapta, ulang parsoya-soya hita ganup gulmit ni parguluhan taon, maningon ipake hita do haganupan non pitah bahen hasangapon ni nebata. Halaniaha, halani ijin lang ihargahon hita guguhta, lang ihargahon hita pamikirionta, lang ihargahon hita hapentaron na adong bata, lang ihargahon hita pasu-pasu ni nebata na adong bata na mararti doay iparnalang kita bahasa tondo ni nebata do na do manggoki kita. Jadi porini PHP ini adong do pilihan ibagas dirita. Jana porini pe hita do na manutuhon sonaha bakota. Ibagas naman dalani gulu taon. Sonaha carata merpikir. Tapi dop ko si ibere ne bata hosa haguluhan hubata.
hosa haguluhan aima mambahen hita gabe tinoppa na marhasurungan, tinoppa na istimewa, humbani tinoppa na legan di atas tanohon. Halani ay, sonahado na mambahen marlegan hita ibagas gulu taon, pakon tinoppa na legan, ay ma ibagas gulu parton duyonta. Asi marpikir pe hita, songon na batama hita, laho marpikir. Artini ay, anggonay bata mamikirhon, hadiaron ni haganupan na tinopani, totu sonay masagala pikiranta. Ulang adong tubo otik ilah pikiranta, laho parsedakon guluk ni hasomanta. Tapi marpikir mahita songon na bata, na laho pasirsirhon, na madiar hubani hagalup na tinoppa, sonay mahita marpikir, sonay mahita marhorja, sonay mahita marpangahap, songon pangahapan ni naibata. Ase, boy hita ibagas perguluhan taon, laho manirang na madiar pakon na masambur. Jadi, ang bodoma, marpikir hita songon naibata, marpangahapan hita songon naibata, halani tondo ni nebataru na marhorja ibagas kita, songon nebata mahumani hita. Sirsir ibagas ganupan parguluhan ta, manirang na mader apa na masambur. Jana, barang aha penani horja honta, salinari, halani tondo ni nebataru na dok iso puluhon hubata. Lang adong betene, tujuan ni 10 taon na lang marbona hubani naibata. Jadi, haganup horjata, haganup surat-surata, haganup ranggianta sa ganjang niarion. Bahin hita maay, gabe hamulyaon, bani goran ni naibata, na gabe bona ni hagoluhan bata. Amen, martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa. Asi ibagas parguluhan nami sikano pari. Lambin mangahap, jana lambin tenger uhur nami. Bahasa langadong nabuhi tarbahen hanami. Anggolang tunduy muna mapasingin na mangguki parguluhan nami. Halani ay, ajari ham hanami tongtong. Asi ibagas pambubay ni tunduy muna mapasingin. Sagala horja na madiar na ni horjahon nami. Ibahen hanami main. Pitah bahen hasangapon ni goranmu. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amen. Oras bataganuban, bapenang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat marweekend, selamat merakhir pekan, jana selamat mandaihon, hinamatin ni, dear layak ni bata, rapakon keluarga, nah hinaholongan ni hurta, bani ujung ni minggu on. Shalom.